Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam no asino ti lumabas, nanang. Na, ninemya akaaruba tayo may. Asino nga ijay kaduan na? Kasla ni Artemio may akalugaran tayo. Isong agpayso, nanang. Kitaam ani sweet da amagmag na. Nagalas akit kitaan. Ay, amangan mo't no at da relasyon dagiti dua. Siguro sayang mat ni Artemio. Ay, uy nga raw. Sayang ti kinagwapo na. No day taanimya pa ilang may ti asawaan na. No katawunak laang ni Artemio, nanang. 25 na laang dayta. Ninimya, 35 nan samot. Ay dawaw, pagsarsaritaan nyo manayin ti Carlo patayaw. Apay ka di aya, imatalmanan tadila yung agina. Ay, agsarteng ka man no awan na saya at nga ibagam si ka, Ronald. Ha? Ay, man nakibiyang ka lakayan. Julia, adaman masaludsod ko kaan ka. Anya te saludsudeng, Flora. Dan sa relasyon danemya kun Artemyaw. Na, saludsudeng pailang mo't kumadlaw mo't. Ay, malas mo ni Artemyo ano kasta. Malas. Kasano mo ana ibagam amalas? Sayang ti kinagwapo na. Ay, narigal lang amin ti agsasaukay. Day tala ang ti ibagam. Wine. Kaya kula maamuan ti pudnaw. Tamakit kita mi ngamin sweet da. Sweet ngamin ni Artemio iti anak ko. Awanan ti makunak, takas la prinsesa meten ni Nimiano kwa. Aya. Kuwan, adu nga ti umapal keng kwa na. Ubing ngamin day tanubyo na. Anya. Anya ti sinaludsod ti kaaruba ken kaitay, nanang. Asino akaaruba ni Mia anak ko? Ni bakit Flora Day ka day. Sinaludsod na no adda ka no ti relasyon nyo kini Artemio. Ta nakita da aswit kayaw. Anya ko mati parikot dita. Kat nobyok mo't ni Artemio, nanang. Diyak man amo kadagita akaruba, nakko. Adala ang nakita da, gimatul man ti dila da, nanang. Karkarwag tupay, nanang. Inton lumabas kami iti paraangan da. Agpaubaak man kani Artemio. Awan sigurado nga agsakit ti matada. Sapay awan ti agas ti sakit akasta. Confirm, Lucy, adakaw. Ay nawaw, talagang adda ti relasyon da, nanang? Wine! Ay awanan, sayang ti kinagwapo ni Artemio. Naku nampay anak ko. Noan niya mo nga taati nagustuhan na iti karuba tayo. Saan mo napintas day taan ni Miyaka? Amangan mo't no adatiin pa inom ni Nimiakin ko na. Dada na. Uwan niya. Hamangan mo no ada inaramid na. Iso ang nagustuhan ni Artemio. Kasla imposible mo ngamin no makurso na daan ni Artemio ti kas kininimya. Iti kas jay akinagwapo na. Na. Uwan ngagpaysawan niya. Wan!
Ada siguro nagpatulungan na dita. Ay nawaw, kas lamang asar dagita at tao. Anya manay ti pagpupudutan ti ulam, Flora, bakit? Ha? Makapaasar mo dagita akaro ba? Kita kay naka-holding hands damanay na magmag na. Apay, umapal ka. Ibagam ano kayat mo nga ag-holding stomach. Ha? Saray! Damag ko kaada ti relasyon dagita lakay. Di ka mas daaw. Ay, lawaw. Mas daaw. Anya kumangay ti pakas daawa. Di ka mas daaw no adnya tinagustuhan ni Artemiaw iti dayjay anemia. Wiyag da dayta. Anya kumatibibiyang kao. Amom lakay. Tiatap meken ni Lucy nga anak ta. Ket amangan no adda ti impainom ni Nemia pagpaamaw. Di man lang mapampanunot mo ditan. Ay, kasla imposible mo nga main lakay. Nagalasto pa ya kita ay no kasta nga kuykuyog da. Ha? Pangasim man tagtal na ka, Flora. Na, No nagatal tadilam, kudkudam. Sana data biyag ti pada mataaw ti sang kaistoryam. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Artemio. Ada ka di ibagam, Lucy? Awan mat kiti. Mas daawak laeng no anya tinagustuam iti dayjay anemia. Ha? Ay, napintas kan nasingpot ni Nemia. Kan nagagitpay. Sanga pulo atawan tinagbaetan ti edad yo. Apay, di mo kaya tay ubing ngam iti sika. Wenno saan, tay katawenam. Manulang matasanga pulo atawan. Sigurado ka kadi? Di mo kaya tay sexy kan napimpintas ngam ni Nemia? Ni Nemia lang ti kaseksyan kan kapintasan na babae iti imatang ko, Lucy. Anya? Sabali ti ipikto ti agas kin Artemio nanang. ay nawaw. Apay kaday anak ko. Nasabat ko di tadalan itay. O kahit anya nga'y tinagsaritaan niyo. Sinaludsod ko no di na kaya tay katawanan na. Tay siksi kan napimpintas ngam ni Nemia. Kahit anya nga'y tiinsumpat na kin kanakaw. Ninimya laang kano ti kasiksyan kan kapipintasan iti imatang nananang. Ay! Ayun na yun, aya. May katawa kayo na. Kano napimpintas kun sexy ka ngam iti dayjay anemia anak ko. Ano, nanang? Kawain! Ay! Tumakder ka. Tagsarming ka anak ko. Saan ang mailibak day takin ka anak ko? Adaman kayat ko amamuan? Oh, anya day ta, Lucy? Anya ti impainom mo kin ni Artemio? Anya? Anya ti impainom mo kin ko anak kunak. Amang ano epektive mat iti lalaki a type ko. Ay, nawaw. Kasla, adda kayat mo asawa na. Agsalsalud sudak lang mat. No adda Tapno ibagakin ka, Lucy. Awan tiin painom ko kini Artemio. Saan ko akasapulan dagita? Tapno ayaten nak tinobyok. No di ka kat agraraman Naa? Siya pa'y di agraraman nita? Agraraman ka makaasawa iti ubingam iti sika? Lucy, saan akin na agraraman ti kasjay? Dayjay ti kunada agasat. Oh, apay ka di na pudot ti daram kanyak. Wenno, kursunada mo't ni Artemio anobyok. Iso akasta ka. Agpudno ka man si Kalusay. Ay nawaw, anya ti ipudnok tatang? Kursunadam ka ni Dajing Artemiaw. Ni tatang mat. Anya akursunada alawlawatan nyo dita? Apay nga raw na pagpupudutan yung agina ni Nemia. Saan akas kini Artemio ti type ko anya? Anya nga rin ti motibo yung itiinam. Iti kasta nga aramidon yaw.
Ibagbagami laang mat ati opinyon mi tatang. Nagalas ngamin akit kitaan no kasta nga agkuykuyog da. No diket agraraman day ta anemya ah. Dahita nga ugali yung agina tinagalas. Ay nawaw. Kaya't kung ngay kalaysan ni Nemya, Auntie Julia. Anyat ko nam Artemio. Kaya't kung agkalaysa kami iti anak yo, Auntie. Sapay lang ko mata umanugot kayo. Ay nawaw. Agpanunot ka pa'y anaimbag na kong. Sigurado akong kanina niya, Auntie. Pagpanunutam iti maminribaw. Tanarigat ti agbabawi iti udi na. Ninemya talaga ti kayat ko, Auntie. Ay ada kang kadayta ah. Da kayo kinimya ti agsarita. No maipapan iti dayta abanag, da kayo ti agdesisyon. Jak kayat ti makibiyang. Nang runa pa'y kat adda kayo meten iti husto nga edad. Agyaman ako na yan, Auntie. Ti kanyak laeng kat agpanunot kayo ang naimbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Kaya't kung agkalaysatan ni Mia, Anya? ipanagnag ko apod no ti marikriknak apanagayat para kin ka. Ay nawaw. Ang mga no, adaman nun ti maibaga dagiti nagatul ti dila na dita. Anya ko matibibiyang langay. Ibagadan tumanen, nga dati impainom ko ken kanikwa. Di mon panunutin ti bagada. Apal dalang na ita. Hanggang, sigurado ka kadikan niya, Artemio. Amangan mo't no agbabawi kanto. Ay nawaw, sigurado akon kin ka. Ibagak ka di nga agkalaysatan o sana ka sigurado. Sigurado nga adun tumanen ti sauda. No kasta ti kayat mo mapasamak. Umanugutak. Saan tamutkit di abasol No adda ti maustel iti nalabos at kinaapal na dita. At damot ng kadakwada, na ipalubos da ang maustel da itinalabos sa kinaapal da. An-anrum tabuneng mo, Ronald. Tumulong ang mangayaw bakay. Ijay, Agkalay sa kanaw danimya kan Artemyaw entun umay abulan. ay nawaw. Asino may tinakadamagam iti dayta? Ni Artemyaw amismaw tinangibaga kanya. Ay, piman-mate nga Artemio. Na, bagay damot piman. Talaga at tirador mo, ti ubing dayta anemya. Kontrol ang mamad tangiwat maw. Nung agatil tadilam, kudkudam, kunak manayin. Sana dahi tan lablep ti karuba ti pakibibiyangam. Ni tatang nanang, sa di naman ang tinapanan na. Tumulong ka na ang mga ayaw. Ijay, Agkasar ka no mo gaya man danemya ken Artemio. ay nawaw. Pudno, nanang? Ayunay kan, pudno Mangayo da nga rudain. Talaga anapiksa ti kararag ni Nimia, nanang. Uwid nga raw. Ha? Aga, sumantakas tao na iti panangipatagjay baroken ko na. Oray sa nga pulo at tawanan ti nagbautan ti idadda. Prayer reveal man, Nimia. Prayer reveal? Anya ti inkararag mo, apay akas taunay ti panagayat ni Artemio keng ka. Mangrugi ka man ako nakon, Lucy. Ay, kaasi mo ni Artemio. Kasano ko mga agbalin akaasi jay tao? Kat as-asi kaswak mo't na imbag. Saan ang maibagay ni Artemio ken ka anya? Asino ka kumamot amang ibaga iti kasta kanyak? Kunamlan asino ka mo na pintas, Lucy? No, syakti si ka. Nagsapol kalata ko maiti kataunam. Tapno saan ang nagalas akit kitaan. Siyak man nga minun tinakitam kan. Bayam, tainto nagkasar kami para manan ka iti karne. Amangan no day tamot ti agas tinagatol adilam. Ditakan! Ha! Manaktak ka laeng. Kasar da Artemyaw kan Nemya ita. Saan kayo amapaan? 5 ababoy kan o ti partyenda. Ay nawaw, nagadaon. Agam
may mayat mutlaang no saan kayo namapan. Nakababain mo kadagiti agkasar, nang runa pa'y kat inuy-uyaw yu iday ti kalabas. Asinaw tinangibaga saan kami amapan? Mapan kami Ngam, inton madamdama pa'y laang. Nasapa pa'y mag. Anya, Siyempre, karni dayta lakay. ay nawaw. Ay unay kan lusay. Nakabaybayag ka ba? Mabiit lang ang daytoy nanang. Ag lipstick lang da tao tapno na pintasak mat ijay Ay agawa am atanay, agalas dusain. Sigurado agiwaras dan itimakan. Alawo na nanang umayon. Ay agawa am ko na, tapno umuna ta itipila. Narigat nga ta ti maibusan, ha? 5 ababoy kanumat ti pinartida. Unang adumo nga rod ti bisita da. Sagaysay nanang. Ag sagaysay kayo pa'y mat Ay bayabon ta sagay-sagay dita. Jay karni lauday dusay, sayang dagi jay. Aw, gaya. Ay, nayunak ti silupain, tanayunan ta ti makan nga alaan ta. Kita am no asino ti imuna iti pila, bakit? Ay nawaw, dagiti aginaan naggatul ti dila nalakay. Makitam day ta, nagadwa sa uda ini. Saan ta kano abagay? Nagalas ka no nagkuykuyog ta. Ngamne, isuda mo ti imuna ang nagpilay ti makan ngayon sa gana ta. Bayamon lakay, tapno maramanan damot bareng day ta akar ni ti agas ti naggatul adila da. Sa bagay. Tapno maagasan na itadila na. Ay lawaw. Agasam man na itabakan. Apay ka day lakay. Agasam ta saglilima plato yaw kan lusay. Kay, anya ko matidakes na, makan nga raw. Tapno adda ti reserba para inton bigat tatang. Da kayo kit dimot. Ay, pakpakawan. Ay, awanan ti adwa sao, si Ronald. Nagpila ka ki di mait. Mangala ka mo't iti 5 plataw. Tapno ada ti sidaam akarne inton bigat. Para laeng kada kami kun ni Lucy ti makan ngay nalame, Kanya-kanya mo to na. Ay, una yan bakay. Andyan tulangan, ti panunutan na itinagkasar nga inuy-uyaw-yaw. Awanin katawaan na kayaw. Iti anya kumagapaw, Una, ta inuy-uyaw-yaw ida. Sa ita, ta nagkasarda. Saglilima plato ti makan, tinalayaw. Ay, nakababain ti kasta makay. Ipadlaw yung may tarawot kayo ti karnay. Nalpasan day jay tatang. Isubliyo pa'y laang amin. Uray pa'y, nakababain lata. Nakababain ti kasta nga aramid yung agina. Ang malay. Kaninyo na kita karnay. Ang mga nuday tati makaagas itinagatil adil-dilayaw. Tapno agtal na kayaw. Datamot ton ti pagsasaritaan dagiti maritis nanang. Win nga raw, rawot takanaw iti karne. Nagadupay ti ibagbagada nanang. Nalaing takano nga agwiyaw. Ngumno karni ti saritaan kat alistuta. Nadamag da siguro dagiti insawsawang kada nimyaken artimyaw iday. Nakababain tan dito'y nanang. Ay, wag. Talaga nakababain kayaw. Da kayaw nga agina ti starring iti tersina. Da kayaw ti topic da. Makita yun na ita. Bagi yumutlaang timbabain yaw. Ay, nawaw! Tanangam ti panagsasaom. Taamangan no agbalatoktoken ka dagiti dakes asaom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa a
Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti mangsukon ken ka, Jenny? Asino kumapay, friend? Tinubyok manen Wow, talaga aswit tinobyong ken ka, friend. Kanayon nakasukunan dito'y pagtrab-trabawan ta. Sigurado, isunto pa'y ti mangitulod ken ka dito'y intun pikat. Sigurado daytan, friend. Ay, umapalaksan, friend. Ay nawaw. Aklunum nga minan ti agdatdaton ken ka tapno addan tumot ti umay mangsukon ken ka dito'y pagtrab-trabahuan ta, Tina. San kumot nga rod a type dayjay a Brent? Tinubyok ti nagchat, friend. Ha? Adda ka nun ijay parking lot. Umuna ako. Ay, nawaw. Agan anad ka, friend, ha? Sana all latan. Niki, kumanan madyan ang itulod ken ka dito'y balay. Kat isumot akanayon, nanang. Talaga aswit ken ka. Gimatang pay nga ron iti pizza para kano kada kayo kinitatang. Ay, pinastrek mo kumapay, ta nagkapi tayo, anak ko. Agdardaras mat, nanang. At dapay tinapatag alakad na. Day talaang agpaiso. Ay, win gayam. Nakagatang kayo kade iti isuot yawn inton kalay sayaw. Awan pay nga rod, nanang. At kita kami pay laang inton Sabado. Pilyin yaw tay friendly budget ako nada. Tapno saan kayo ang magastusan. Tinabatag ket adda may suot yaw. Nanang. Di mi matlaang kayat ti umutang para iti kalay sami. Tanarigat ti agbayad nukwa, nanang. Uy, Jenny, matuloy ka naman ti outing tayo nga kakatrabahuan inton Sabado. Sa anak pay amapan, friend. Ay, nawaw! Apay ngay! Adda na patag alakad mi kinikiko. Agdate kayo, mat. Saan? Agkita kami iti isuot mi inton kalay sami. Awan pay ngamin nagatang mi. Ay, wan! Inton sumaruno na bulan ti kalay sayo, aya. Wan nga rod, friend. Nagpardas ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga, friend. Ay nawaw, simang patgaya man ni boss. Ay, wan ngagpaiso. Ituloy tang ter aramidin ta. Amangan no makita data ti boss nga agis istorya ditoy. Kat kisayan na paikit din ti sweldo ta. Ay, narigatan, friend. Asino jay imawag ken ka, anak ko? Ni Kiko, nanang. Apay ka now. Sukunan nak dito'y balay inton alas 9. Da, apay awang ka diti trabaho mita. Awan, Sabado ita. Ay, wunan niya. Nalipatak mutan. Apay nga raw, adi kay masapa. Aglaba akpay ngamin. Naurnong man ang timurang ko. Awagam ni Kiko. Ibaga masapsapaan na ti umay. Siya kaunti mangilaba kadagiti murang mau. Sigurado kayo, nanang? Okay lang kada kayo? Wan, okay lang anak ko. Para makidi iti kasaryo ti lakad yaw. Nasken nga agkita kayo iti isuot yaw. Tainton umay abulan ng dayjay. Ni Jenny nga yan ti paseng. Naday ta, madama nga agsagsagana. Agtugaw ka pailaang atag kapi ka. Pangururayam ken kwa na nakaw. Inton maminsaran natin. Kalkalpas ko lang nga nagkape. Aya, sige ay. Ne, ay nawaw. Apay akas tati pa nang kita yung kanya kantay. Ay.
Wan, maragsa ka naklahunay, Kiko. Ha? Saan kaya mawatan, anti? Un ata sweet kalaunay iti anak ko. Aga sumantay nal daw asukunem dito'y balay. Kan itulod mo iti pagtrab-trabahuan na. Intun kan yawid mo manin dito'y balay. Kasta talaga, anti. Delikado ba't ngamin ti panawon ita? Ang mga nun niya paikit di ti mapasamak ken ko na, no saan ko nga ramidin da ita. Alawin. Kasta ti manugang akayat ka. Anya nga minun ti bagam kanyak, friend? Awan ka di ti aramidem inton bigat ti malam, Tina? Ay, jak pa'y sigurado, friend. Apay ka di? Umay kantuman ije balay, tapno ada pagpasuruan mi. Amuket, nalaing kang ag-design ti stage. Ay, na wow! Day talaga yan, friend. Kunaklakit din noan niya. Sapay awan kwartak nga ipahutang ko no bilang lang. Sa anak nga umutang, friend. At patulong aklaeng. Amok analaing ka no disenyo ti saritaan, friend. Ay, na wow! Siyempre, mut friend. Isulaang mut day tati amok ang maitulong ko iti kasarmukat. Agyaman aklaunay friend. Adunti na itultulong mo kanyak. Bayam, no sika ti mga sawa, bumawi ak tumatken ka. Si kakit dimot, friend. Mabayag pa'y daytan niya. Awan to pa'y tinubyok, asawan tukit din. Anya ngayon ti plano yaw, Kikaw. Jenny. Agnaed kami ni ti basit akalapaw ko na nang. Apay, di yu kaya ti agnaed ijay balay. May mayat matlaang no iti balay ni Kiko ti pagnaadan mi nanang. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Narigat mat ngamin no kanayon amang namnama kami kada kayo kinitatang. Ay, sabagay mo kidi Isunalaang ta mga numaikawa kami kanitatang yaw. Open mat ti balay na nang. No nawaya kayo, di umay kayong to agpasyar. Welcome kayo ijay na nang. Pasensyakan, Jenny, bakit? Simple lang ti kalapaw ko. Okay laeng. Tinapatag kat ada pagrugyan ta. Agyaman naklaunay ta maawatan nak. Pag tinulungan tanto ti agurnong, iti kasta kat mapadakkel ta ti balay ta. Uy, bakit? Wen gayam, anya ti kayat mo asidaan ta isot ilutok. Sika ano niya ti kayat mo? Isungarod asal salud suden kalakay. Narigat mat ano basta agluto aklatan. Amangan kunak nun di mo magustuhan ti iluto. Okay lang, oran niya. Awan mat kat ti allergic. Kanak amin. Sinigang at tilapyalat tangaruden Ay, una. Okay lang. Ala, sika pala ti makamong agluto ha. Tarugyak mo ti aglaba. Ay, nawaw. Anya ti parikot mo pasing bakay. Di ka mat matagtagari dita. Mailiwa kaun iti anak talakay. Unay kan bakay. Asidaglang mo ti pagnanay danda. No kaili mo ni Jenny, di mapan mo idasarong karan ni Balayda. Kano'y jay nga raw tinagapwa kitay. Madlagayam. Nga mawan nga rod ti tao. Nakakanda daw ti balayda. Ay, way, Martes ita. Sigurado nagtrabaho na gijay. Ay, katinton malamlaangan Na, si kamo gayam day ta Jenny anak ko. Nakita yu ka di ti asawak, nanang? Ay, di ka mo anak ko. Apay, awan ijay balayo aya. Ay nawaw, agsalud-sudak ka din no adda iji balay, nanang. Ay, di ka agungot anak ko. Dagiti ubing la ang tinasang patak iji balay itay, nanang. Amangan kunak no napan manen nakiin-inom da iji akiko. Ay ka ipadas mo ati mapan ijay store. Amangan no ijay magtinagiinuman da. Wa, nanang, inakon. Ay, mabit lang anak ko. Apay ka di? Anwam nga ita dos purdaws nga awip mo. Armas ko, nanang.
Dita kayon, ta sa pulik tinalaing nga asawa. Sa dino ka daw, ti papanan ti anak ta, paseng. Damot igam na ados pordaws. An-ano na day, jay? Sapsapulon na ni Kikaw, lakay. Ay, wag. Nalabasak ni Kiko iji store itay. Na, anya ti aramidon da ijay. Anya kumapay. Arak manen at isang sangwunda. Ay, nawaw. Naglukon da ita Kikaw. Mamarteng mo gayam. Ita pay adadakulan dagiti anak da sa gasta. Naitang araw bakay. Sweet malt, idinobya na pailaang ti anak ta. Oray idi kaas asawa da, kunam lakay. Tulungan na ti anak ta nga aglaba. Ang ita ay nawaw, jak amaud. Kasla na puyat ka mo, Jenny. Wan nga rod, friend. Ay nawaw, pinuyat na kan samot nila kay mo. Ay, wan maray. Literal a pinuyat nak ti loko. Siyak nga tamot, mare. Kaano mo't nga ta mapadasak ti kasta. Unay kan, friend. Kaya't mo ti mapuyat amang sapsapol iti manginom nga asawa. Ha? Anyat kahit mo asawan, friend? Sa bali tinangawat mo iti imbagak, friend. Napuyatak ta sinapsapol ko ni Kiko. Nabartak manan nga inyawid ko iti balay mi iti rabi. Syakit din ti mabanbanog ang mapanmang suksukon kun kwa na iti inuman. Naimbag kumaano sukunan nak dito'y pagtrab-trabahuan ta. Saan mo nga rod? Na. Apay ngay, friend. No, idi kat sikat ikanayon asukunan na. Ita. Ala, baliktad nga rodin, friend. Sikamat tan ti mang sukon kan kwa na iti inuman. Day nga rod ti pagpungpung tutak, friend. Uray aglabakan agluto. Di na pa yun maaramid. Naimbag ko nam taada dagiti anak mi ama ibaon ko. Sweet laang day jay Akiko ididamo. Nangilim mga ninanang mo iti susi ti motor, Gwen, anak ka. Jack amo dati. Naglaingon na dyan, Jenny. Sa tinungamin ti papanamaya dati. Agpapaskan ti kumparik ita kat imbitado ak. No siyak ti sika, di kan mapanda di. Ay nawaw, apay ka dinasaan. Sayang mo't na dyan, ano sana kamapan. Sigurado mapartag kayo manin itchay. Parigatin nyo manin ni mami amang sukon kada kayo. Asino nga min tinangibaga sukuran nak. Isulang mo timang bambanong iti bagbagi na. Sa dino man ang tinapanan tinalaing nga amayo, Gwen, anak ko. Napan iti ayan ti kumpari na anak papasken, mami. Inlamang ko lang arudan ti susi ti motor. Napanlata. Nagna, mami. Talaga anatangkan ti ulo day tang amayo. Aramidin na ti amin para iti arak. Ay na, irwar mo man ti dos por dos dita. Talaga pagpungpung tutan nakdaji atawa. An-anwan nyo ti dos por dos, mami? Awanan ti adwa sa ludsod, Gwen. Basta irwar mo. Ibabamtados por dos bakit? Amano? Talagang agdisuday ti ados por dos king ka. Agawin na karutan bakit? Saan ka di nga inbagak king ka nga oston ti arak? Ilaya pa nakaroon mo ti kumpare bakit? Saan asyak ti pagpungpung tutom na eh? Nauma akon amang suksukon kang kaidya inuman. Imbis asyak ti sukunam, saan mo tasikamat ti masuksukon? Ay nawaw. Sino na kami na yung tinangibaga nga umay nagsukulan, ha? Ay na, sumungbat pa'y lang ngamin. Panawan ka na talaga. Makauma ka. Makaamu ka matan nga gawin. Alright lang, Jenny, bakit? Nasip nga, dak makita ti dalang ka, Nangamong ka matan dita, makauma ka. Hanyat aramidin nyo dito'y kadagiti ubeng, Jenny anak ko. Sapay rabi ay. Dito'y kami nga agnaad nanang. Ay nawaw. Habay ngay anak ko. Nauma akon amang suksukon iti asawa. Kanayon laangan nga iti inuman ti ayan na. Di na pa yan amo ti tumulong mo. Amo ka din ikikaw, apimanaw kayo kadagiti ubeng. Maamuan nanto no sumangpat iti balay nanang. Ay nawaw. Sa dino ay ati ayan na ita.
Pinanawak ijay dalan. Anya, ay anak ka sapay rabi ay nasip nga Nangamong matad ang agawid. Sigurado ang mabayagan day jay tawan silaw na. Mangilawlawan day ta lalaki. Sweet nga agpaiso ngam ididamo lang mo. Anyat masapul mo, Kikaw. Pangaasim at agawid tayo na ibalay, bakit? Diyak kaya't yagbiag agmay-may sa. Di mo pa'y kayat day jay. Maaramid mo ti amin akayat mo. Kailiw kayon kadagitan nakta, bakit? Pinanunot mo kumaday taas akbay ang nagaramid kay ti kalukwan. Masyan kakadikan niyak. Ikarik, agbalbaliw akon. Sardeng akon ti arak. Panunutak pa'y anaimbag. Ay, anya nga tati aramidak nanang. Pakawanak nga tati asawak. anak ko. Saan mo't adakes? No, ikam ni Kikaw iti may sapay agundaway. Ta sigunken ka, kaedi na kamuki di dangdangran ti asawam. Saan matkit di nanang? Saan nga agkabil ti asawak? Tijak laang kayat kat tinalabas apa nagbarbartak na. Ay ka, agsarita kayo ay tinalapat, anak ko. Ibagam dagiti saan mo akayat ken kuana. Tano para kanyak nga inayo, ke maala pay laeng daytay tinasaya at asaritaan, anak ko. Huwan nanang. Kasaritak tumanan ni Kiko sakbay nga agawid kami ije balay. Masapol asiguradwak atong palen na dagitiin karina. Agyaman ak tayo manugot kayo nga agawid ka rin itubing, bakit? Tinagsaritaan taanay. Uwan, bakit? Di ka kadi madanagan. Agtong palak iti saritaan. Siguradwam laang. Maminsan pa'y nga aramidem di kasjay. Di mo namnamaan apakawanang ka. Uwan, bakit? Tulungan kan. Kan makipordiya ak manentap no adagastusan tayo. Kasta ah. Uwan gayam, irwar mo na iti malabaan, tas siya kong ti aglaba. Awan ti trabahok ita. Aginanakamot siyak pala ang ti aglaba ita, tawan pa'y mo't makipordiya ak. Mabit lang nga rod, tairwar ko. Agraman ulos tayo, pakilabam. Uwan, bakit? Ariglado. Ay, nawaw! No pamilyado kan atao, rumbang nalaang nga aramidam ti responsibilidad mo. Iti kasta, awan ti agbalin aparikot iti nagbaetan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, ay da anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang. Ada ka di kwartang dita. Naibus ka ditin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang. Ay, naibuson na anak. An-anuan nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y mo't ngamin ngayon lako ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano a kasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kumaa, no day pauit mo. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo. Karuruar mila ang itikalman. Ala, no awan, okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rob kinitatang mo. Anya nga, itimbaga ni Aida, Lilia bakit? Day tangarod ti parikot ko lakay.
Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwartana, ta na ospital ti apo ko ta. Ay nawaw, kasanungay day ta. Di awanan igatang tay ti masapsapul ta. Awanan Awan mo ti bayer mo, tay lakom kumatikal ding mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro na teng Ay, jak lakit ni maanusan bakit? Di pa'y kit kaslakal ding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta. Ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapasken aya? Da George a kalugaran tayaw. Kasanumot anam mo am. Limabasak iti paraangan da itay. Kat nakitak nga ano ti tao. Iso nga sinaludsod ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan, mapantalat ta. Ngem amangan mo't niya ti panunutan day jay. No dito'y probinsya, saan na masapoon nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karni aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sidsidain ta. Di ka na ha? Nala, urayan nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapantakit din. Tanay, 12:00. Sigurado ang agiwaras dan iti makaan. Narigat ti maladaw niya. Amangan kunak no maibusan ta. Ay, nabsog manen da tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw, Ha? Apay ka di makat? itay-pay adi ka matagtagari dita. Sao ka sao, ngem di ka mo sumumbat. Apay ka day, Adda na unag pampanunuta. anya maninday ta. Nakitam jay mamadto itay. Kaumat, apay di mamadtaw. Nakita nga danyawat ni George a kwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalen tamat tikas jay at trabaho. No kasta, kayat mau tagbalin ang mamadtaw. Un bakit? Dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills ti nakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akasta. Isungaron ako nakapadasin ta. Duatan tapno doble ti income ta. Ay, kayat ko day talagay. Magatang tamin a kayat ta. Kansaanin ang masapul at dumawat tay ti anak ta. Anya nga iti impapadtaw, wano impapalad, wano impabuyon da di abaneng lakay. Impapugto na no asino ti lalaki ni bakit na. Anya nga itimbagam kun kwa na. Narigata nak ngaron ijay bakit? Jak amaw no niya ti isungbat kaw. Isung embagaklatan a lalaki. Natayag ken dark brown ti kulay na. Ay, namatimot kun ka. Why? Naimpaglangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan idi napalabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad na kin ka. 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat timpapadto na si ka. Ay, sagsasanga ribu tagarod Ay, No, dati ang papadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam tala kay Benito kan bakit Liliana na. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam? Ni pari baning. Iso tinapanan na itay agsapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day ta abanag Mayat kit di no at na mamadto di ti lugar tayo. Sana na masapo na dumayo tayo. Mamadto na pa'y adwa nga agasawa. Sardengan nakman si ka primo. Amangan no iskamar laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko na nang. Jak abo
Di mo inpagod aya. Saan nga raw? Diyak mo't makitan. Amangan ko no, tinakaw damot tayo. Sino kumamit ti mang takaw? Lagi ti lumablabas Amangan no kinursunodaan lagi ti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pa'y asap sa pulag ng awan mo. Mapanak to man itay ang natatabi nito kan nanalilya. Di mo ibaga nga agpapadto ka kadagijay nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabalin na mapukaw na diya kawitan. Nangina day dyan anang. Hay na, primo aya. Agtalak ka nga men adagos kat sa antay nga amunupod no amamad to dagitang agasawa. Ay nawaw. Anya ngayon na. Asino tinang takaw iti manukkaw? Amok ti rupa na. Ngamjak amu tinagan na. Mas kula daw kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Nas ka na sa pulo madagos ti manok mo, tamangan nila ko dan. Isuro yung arod kanyak no sa dino ti pangsapulak iti manukkaw na. Ti manok mo, kat inlumeng da iti may sa akulungan. Kawayan akulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutlaang tagtatakaw primaw. Agyaman ak unay na. Biro kag ti manukko itamot laang. Oh, adto ti bayad ko. Ay, Agyaman ak manan. agyaman akmat primaw. Umay kanto manan no kasapulam ti tulong mi Mas kulado kan natayag ka no tinang takaw iti manukko na nang. Ay nawaw. Sardangan nakman si ka, primo. Isuti ko na ni nanalilya itay. Nasken abiro kag ti kawayan akulungan adak da kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alaw-lawatem dita. Anyat kayat ti asawan na nang. Anyat na jay. Jay kawitan kon samot da jay. Isu talaga. Kauawid na laang itay. Di mo nakita aya. Saan na nang? Kunak tumagking ka, adalaang dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagiti amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan naklagayam dagiti agasawa. Imposible nga min Di kanto magpampanunot. No talaga amamad to da, wano mamuyon da, apay nga italaang ngay. Nakaawag ka mat, ay danak kong. Kumusta kayo, hindi tananang? Nasaya at lagtamat. Mangipaw itak iti igatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipawit ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, nanak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipawit. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, ka nagtrabaho kami Ne, kitaan nyo ananang. Di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may. Apay tatabi nito. Anya timbagbagayo ti asawak. Anyat kayat maasawan, ninita. Ti kunayo kanukot at dalalakik. Natayag, kan dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di aga po itinaramid yo. Kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kasto nga men, nakto. Di kaya palawagan. Ijay barangay hall tayo ngagkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasam tanatayag kan dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngam saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay, nawaw. Pangasim ni Nita. Di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day tangarod. Lakay kan bakit kayon? Ngam lukwin nyo pa'y lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Jak ipalubos ada kayo pa'y lang ti mangdadaol iti pamilyami. Asino nga iti lalaki ang nakitak akasarsarita mi jay paradaan iday? Saan mo akabit na jay? Diri morti pud no? Saan apud no mamadto kayo? Luklukwin nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsaritak ay nawaw. Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nila kay na nga dalalaki na. Saan apud no aya? Nagkamaliak nga raw.
Asino nga ije lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan? Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki dain. Sigurado nagdiritso na jay iji barangay hall bakit? Awan nga ruden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni tanakong. Ije barangay hall nana. Apay ijay. Idi mandak dagiti nang dadaal iti biyag mi nga agasawa nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy nga min nana. Napan nila kay ko iti ayanda tatabi nito ken nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy magtatabi nito. Imbaga na anatayag kano a color dark brown ti lalaki. Karkaro ki din nagsuspetsa ti silosong asawak nana. Ay nawaw. Linuloko mati aramida dagitang agasawa. Day tangaron nana. Kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primo. Napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpet dito'y balay ket kunada kano nga enlemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod tanagawid mula ang ti mapukpukaw a manok na. Pamaneknek asaan apud no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang tipada da atao, isu amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita nanang? Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, iti anya kano agapo nanang? Wen ata idinapan nagpapadto nila kay na kaimbagada kano nga adda ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit diti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga adda ti lalaki ni bakit na uray awam may. Ay una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita mamatikan kanyak primaw. Una nang, napanagnagak mateng. Kunak tumaking ka. Iskamar dagita nga agasawa. Saan apud no ti bagbagada ang mamadtuda. Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy. Ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amum ka de, tinapasamak ka da nanang kentatang mau. Apay ka di, nana. Anya tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Naipabarangay da. Anya? Apay ka no, nana? Iti anya aga po ang ipaparangay da? Wen ata agin papadtuda nga agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kwan, imbagada anatayag kan color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayo na pagapaan da ninita kan baning nga agasawa. Anya? Agawid ka pailaang nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel mau. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta. Uray ti anak ko, biniktima da mo laang. Ay da. Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw. Di mo mutimpakpaka mong agawid kagayam anak. At dati napatag apagsasaritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya tiyar aramidan niya ay dadi ti balay bakit? Di na mga rod imbaga nga agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Amang ano daindanon da ken kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mat, nagawid kayon, tatang. Anya ka diti baga, mayda. Nagawid kamot kayam. Anya ginadamag ko na ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam anak? Basta adda, agin papadto kayo kanumat. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba neng kan Ninita? Nagpalawagak anasaya at itinagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino ko yo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang.
Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo dito. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Di yung ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayon at talaga. Day tati di mo aramidon anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wine, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay, nawaw! Di ka agaramid iti linuloko. Tauray kasanupay ti panangilimad mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimad adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat aramidem Mari Deborah, invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no adda ti maurnong. Naimbag ka pa'y Mare, aksuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan mare. Surwan nakman mat Mare, no kasano dayta. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook Mare. Anya nga minan ti Facebook name mo mare. Friends tamat iti Facebook. I-search mo mare. Taitag ka iti post ko tapno makita dagiti followers ko. Tapno i-follow da kamot Alaman nga rod, dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo mare. Wen nga rod Mare, basit pa'y iso atulungan na ko Mare. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook. Agkape ka Ricky lakay. Agyaman ako na bakit? Un gayam, nasalaw ko ni Mari Marta dita dala ni tay. Anyat inararamid yun diti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayat day bakit? Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow damot ti kumarem. Kasta nga rod lakay. Panawan ka pa tagluto ak iti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulaangan ti panagsarita ta inton madamdama. Adda ako, Nanang. Ay nawaw, apay nga itakalaang anagawad si Kamarta. Ti kunam kanyak ket mapamulaang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, Nanang. Ay nawaw, anya tinsuro na ken ka. No kasano ti agbalin a content creator. Ammong mat ni Mari Deborah, Nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta, arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, Nanang. Uray asino mat Kaya't kumati sumikat, Nanang. Addaken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo ka dagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta banag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, Nanang. Tapno adu ti makakita. Isupay mat ti mainayon iti followers ko.
Napananinanang, tatang. Nakaturog pa ay. Nabandog ka no ang nagdalaos di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na arimuarak. Sa dino ay at ipapanam. Iti ayan damari di Bora, tatang. Apay, kunak manunal pasan ti panagdalos mau. Nalpason, tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya, Iti saan nga agbayag, agbalintumot asikat a content creator ti anak yo, tatang. mala, mapan ka no mapan ka. Siguradwam la, nga iti ayan ti kumarem ti papanam. Adda akmanan, Mari Dibora. Umay ka lang, amare. Saan ka abi si Maray? Saanan, mare? Kalkalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itag mo latan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko, mare. Tapno i-follow da kamot ang. Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itag ka kadagiti post ko? Uwan, mare. Okay laang. Tulong kumutan kan ka, ah. Ay na, Mare. Agyaman naklaunay ken ka, ah. Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaang. Adda ka di pa'y ti aramidam, nanang. Pakanag lang dagiti baboy tayaw. Apay ka day? Siya kun, nanang. Sikate anya. Siya kun timang pakan kadagiti baboy tayo. Ay nawaw. Itabampay. Awan ti papanam ay ah. Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak ananang. Anya? Masapul nga i-video nak tapno adamat ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko, nanang. Ala, no kasta ti kunam. Iso ate aramidag. Angam mabait lang, nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta ka mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy, nanang. Kaya't yu ti cake, tatang? Cake? Nagkapuan ti cake. Asin na ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, tatang. Imado nga min ti followers ko, iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya, Uwan, tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan day ta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti dayjay adibora. ay kat mayat anak kaw. Isupay mo't Uwan amangan kunak no maartapak pay ni Mari Dibora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya, Da kayo matgayam ti lumabas na Flora. Siyak nga raud. Adala mapangkugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, nana. Ada ka din ni Marta di tabalayo, nana. Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kastagayam, nana. Apay na sa ludsod mo na kang. Saan mo't ngaminan ngam umay dito'y balay? May kawakit din Ay, ibagaktukan ko na Nga may nakasarungkaran no saan abisi na kang. Okay, nana. Agyaman naklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino, nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim adibura Apay kano, nanang? Anya ti imbaga day ta adibora? Di ka kanumo nga minan mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapan mumot nga min sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak, nanang. Iso nga agaramid manen iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay ti apalan na ken ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso. Kat iso na ti imo na nag-reels. Ay una yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man ang nasaya at ti kasta nga ibagbagang? Anya manen ti impadeliver mo, Marta, anak. Ay nawaw, di yung maangot ayan, nanang. Makan ti impa-deliver ko, nanang. Nangalaam mo ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya, Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo, nanang. Kantap no saanan ang masapol nga agluto kayo. ay, agyaman naklaunay no kasta anak ko. Uwin gayam,
Tulungan nakman nga ag video nanang. I-video tapay ti in-order ko sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. Makadlawak man, Deborah, bakit? Ay nawaw. Anyamat day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarem di ti balay? Nabayag matan. Ay nawaw, apay karungay. Anta ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakila at aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo lakay. Nang rugi idi madu ti followers na kan agsusweldo iti Facebook. Kastamot ten. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarem? Jak ammo alakay. Narigat tagsasao ngem kaslakastan a. No agsabat kamin tupay di tadalan kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day ta, tirigat na. Hangam sa nabalilatan bakit? Apay akas di ti ipopos mo iti Facebook, bakit? Saan mo't ang negatibo ti impos ko lakay? May papanlaang mo't iti kunada a friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator day ta Marta. Kaslasan mo't ten a kumari ti pangibilbilangan na kanya. Limastog pa yun. Ay, di nakasiguron kasapulan iti biyag na, bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kunada a seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Ure awan basol mo no iso ti madayaw, anya nga ro ti maaramidan tayo. Choice na mo't day ta. Kahit sapay la ko ta di nan to pagbabawyan. Apay kanumot akas ti ipupos day ta Deborah. Anya mo ti pagpupudutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti day ta Deborah tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, itak man ti pakarururodam. Day ta na basa am no anyamat ti makunam dita tatang. Ay nawaw, day talaga yam. Awan mo ti mada iti post na. May papanlang mo ti panakigayam anak kao. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na. Wan ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imun una anag reels. Di ka man agsaw akas tanak kao. Nalipatam samat. Ano sa nagapukan Deborah kat awan ka itayan mo ita. Imadula ang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mo't akas di ti mapan mo ipupos, ika Deborah. Ne, nakaumay ka mo't, Mari Marta. Long time no see. Sa bali mo't ti bagbagam. Apay akas di ti ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, tado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masuswildok iti Facebook. Saan apuno day tamare? Awan mo't makagapot tap napalan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Na tap na ibagakin ka, saan ka ngap apalan? Imadulang ti followers mo, kan agsuswildo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmot ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmot ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di baga ti karuba kanyak, bakit? Ay nawaw, anya tindanon dakin kalakay. Nagbinbinog kayo kani kumarin Marta dita paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkompormi to may naibagbaga. Kunak no kailiw na, iso ngay may, ngam apamot gayam ti birbirukan na. Di ako nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin O na yan, bakit? Intun sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na, kastamot tentog ugalyan na. Di makkel ti ulo day ta babae. No amukla nga kasta, jak kuman tinulungan idi. Nanay,
Kasano day to yun? Ay nawaw, apay ka day. Jak matan malukatan ti Facebook ko. Kasano di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw, kasano nga ruden ngay day ta? Awanan sweldo no more nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit din o kastoylaan. Ay pangaasim anak, agpanunot ka nasayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rodan tatang. Talagaan na dilitan. Di saan kan nga agsweldaw? Saanan Ay nawaw. Makapabagtit nga rod tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro rayta. Dumakdakkel nga minti ulom ka. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado ang mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Dibura. Sigurado adin akong tulungan day chay. Anyapay nga ron ngay. Agsubli ka iti sigod at trabaho ma. Aglako ka man na iti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni Kumarem. Bakit? Ay nawaw, apay ka no lakay? Indilit ka numat ni Facebook. Anya? Ti ko na nagiti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Pra kumkumpurmi ka numat nga minan tinaipupos. Pananguyaw ka nupay ti daduma. Ang mga no adu tinangi report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo? Bakit? Bugoang! Bugong yun di tagagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw, ni Mari Marta mo diyag pukpukaw. Huwag nga ron. Aglaklako mo't gayam manan iti bugoang. Awan siguro ti masweldo na. Iso ang nagsubli iti sigod at trabaho na. Panawan ka biit tagumatangak man iti lako na abugoong. May salayang ti katangang bakit? Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabugoong alako, Mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote. Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaang ang tilakok. Awan anyaman na, Mare. Nagsubli ka mat iti sigod at trabaho. Kapilitan amare, awan mo't nga minon ti swilduak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko, mare. Hay, dayta tirigat na, Mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, Mare. Imadulang ti followers mo, di makkel mo ti ulom. Anya nga ita, ag back to zero ka manen nga aglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputa nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalat ako marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.